چهارشنبه بخیر بینرین چرپل مدیا و دیسا چهارشنبه وارم به هفرانه ایشف امی به مجاره کی گله کی گرنگ لسر مجاره گله گرنگ باخفن دو سه هفته بره رئیسدار رفایق بلوت مقاله کی کوشنویسی کی نویسی بود روپلانو دا هاتو بلاف کرن و د ایندیپندنت ترکیه دا هاتو بلاف کرن بحث دو بلگه که دو بلگه گرنگ که هر یک جوان به قدر ملت کی نتوا کی و گلکی وی ولاتی دلیزه وی تایند قدر وی تایند که ایش براستی وقتی که موی خوند دل مدام کو از وی روپل چارپل مدیا دا به نویسکاری وی را رئیسدار فایق پولت را بواره امی باخفن رئیسدار فایق پولت آنها میوان منه ما مستطب بخیر سر آتی سر تصار گلام اجی توش خیراتی هم دید ما مستطب yani serida min bahsa ew tê kir wan her du giringiya wan her du belgeyan ku yek her du jî bi qedera du milletî du netewayî dileyze qedera wan tayin dike û di medya civakî da jî belav bibûn li wê ku min xwend bi rastî di dilê me da mabû ku em به جناب ترا اموید اوکی چارپل مدیا دا به بینرین به تماشاوان چارپل مدیا را لسروی هنکی باخفن و هر دو بلگیجی گرنگن ام از تخوازم ام به کرتایی اجی به دریجایی که ام حق چقاس حقی وان ورن بعثا وان بلگیا بکن و همه اشتراد ویژن تو بخیر هاتی و کرم که فرمازی او که بدمتا ادی تو بلگه تبارك گران دارسه ملیمه نه از علی کاریات تب کم جارنا بله تماشاوان خیر و خشتن پیشیا حموتشتن والله بلگه از کنیم روزنامه شرق الاوسط یا سعودیه لندنی چاپته و وکی یعنی بیشتر کشت امیرالی اکنه ولات عربیانه بله ورا چند اکتر کتن بیرانینی عبدالحلیم خدام و اکی جیگری اکی بو حافظ اسد بو باشه اصلی خواهی کرد بو ها؟ والا وارد ویژن یعنی کرد به اکی کم نینه چند از دانم چند سروک کمار سه چار حوهنه سروک کمار سوریه اونا اکن کرد چه چار پنج هنه از یکی بنویسم او مسئله دنیه برای بسکنه کلاکی دار بسکنه عبدالحلیم خدام اکی بیرانینی خو پیرتوک اکی ده اکریه در هم کریه و چاپ کریه لی شرق الاوسط ورا اک بیجن رزنویس یعنی رزنویس اکرنه یعنی تفریقات بیجن رزنویس بله رزنویس بله نه 11 رزنویس بود نه وانه 11 رزنویس هم نری دنیره یعنی او نوبرا بیجن سروک دولتان چطور تشتین دزی و شیری و نباتی هنه چا خورا یعنی هورا دا خفن چا مطالعه دکن چا بازاری دکن چا نظام چه دکن یعنی چرچیتیه ده حتی دکن نظام بشم بله نوان دا یعنی تشکه بو سرو کماری اکی سوریه بشار اسد او عبدالحلیم خدام و دچینه ایرانی اما بریا شری امریکی لسر اکی ده عراقیه یعنی سرسطان باید
هر صدام ما هكذا ما هنتنا ديشن قرأتين ديشن كبوا مطالب كان صحبتي كبكن يعني رأي رمان يخرج هذا بدن أم شركة هذنا يعني أو تهلكة سرمدا جدي يعني تهلكة أمريكا سرمدا جمن أم شتو تفدرك هلدن كي وانا أكبكن يعني وانا بنهل ده الرياوي بيجرم بله رياوي أنا بيجرم ونهلن برا سرمدا بيني çünkü devlet Amerika'yı sermedi abi, o tehlike yani şerri gringi o işi sermedi abi. No wonder diyeceğim muhalefata ki ya. Yani opozisyon yani başvuru diyeceğim opozisyon yani muhalefet diyeceğim. Muhalefata Irak'ı yani hemberi Saddam muhalefata hem kış kızların ki yani Şia hene, Sünni hene, Kürt hene, Şuai hene, komünist yani çapkiri hene, o hene yani çıl nizam çen bejin Rexistan aline beli. Diyeceğim ki yani ama diyor ki muhalefata Irak'ı Davi Saddam diyor ki bekabı bu desteği ki Amerika'yı. Em nehilin ku ona wan raharin. Heger wan ra çûn bo me tehlukeye. Bele. Belê Kurt hemû tehlike dire. Çima tehlukeye? Çünkü Kurt devletekî dixwazin. Dixwazin devletekî ava bikin. Hû nebû dibe ki yani bêjin hukmê serxuyî bikin, otonomiya dixwazin. Otonomiya hebû zaten. Kadê devletek en çi bikin? Federali ya jî bêjin bele. Berî federalî bû. Yani paşê bû federalî. Berî otonomi bû. Yani otonomi bi dema Mela Mustafa Nemir û bêyna wîya û bênakê Saddam çêbû navbera wan. Sekinî sa cemidî sekinî. Lê yani carek yê otonomi bixwazin ser vê otonomiyê yek xwe ava bikin. Devleta xwe ava bikin. Hûn dibêjin ki em destê xwe bidin hevdê. Tirkiye ji me raye. Çünkü yani devleta Tirk jî eka naxwaze. Devleteka Kurdî ew hebûneka Kurdî naxwaze. Hebûneka siyasî Kurdî naxwaze. Bo wêya em gerek Tayyip Erdoğan jî xebra bikişînin di wî demê AKP hebû serekê. Bele. Ser hikûmetê. Yani AKP û Tayyip Erdoğan ew meriyekê ne bêjin meriyê Amerîkayê ne awa were wîya li berê dîsa jî heger wira devleta Tirk çêbe ava ve avayê me re bisekine. Em her wîya jî îxna bikin. Yani çi derfetê wîya hemî wîya jî bikirin. Hatta Bişar Esad dibêje ki dibêje me ekê xwe şand. Me bêjin reîsê yani serokê mixaberata xwe şand ekê. Bele Tirkiye. Yani istihbarata xwe şand çend me şand me her ra bitale ji kir şewra xwe me danî ewna jî dibêjin erî. Yani em devleteka Kurdan naxwazin. Ama yani salek dikin. Lê dibêjin em ê ça bikin? Yani biz zordarî nikarin bikin Amerika biraye. Ek jî bêjin hewa jî lap alozî yani kawuseke mezin e alozîkî mezin e em nikarin vê aloziyê de derkevin û serê singî serê bêjin çekdarê jî berwanda ye ya berbeyekine dikişînin yani roja me jî nîne gerek em destê bineye evdê yek û ekekî çêkin peymanekî ji nav xwe de yani nav sê devleta çêkin û şûn jî em muxalefata ekî jî îqna bikin muxalefata Iraqê jî îqna bikin birabê me re bibe em ê bine çar devlet. Çar devlet em ê pirsa bikine yek lê em ê wehad û soza bidine ekî. Wehad û soza bidine muxalefata Iraqê bêjin ki bav û warê me re warê em ê her ne cennetê tewlê hev de her ne cennetê bo azadiyê em ê herin. Lê em ê Kurdan jî wehad û sozê pir girîngî bidinin lê belê em pirsa nagirin. Yani muadê xwe nagirin. Ama yani wekî ewna xapxapo bikin.
چا خاب خابو کشوانه که دخابینه پاشه دچه پرکندالی دل برجی داد داویجه وره یعنی خابینو کنه وانا اما صابو لور از درکتم من نهریه من دولت اما yani tuzani Türk yani çabicim Türk Kur'an'ı o siyaset medeni Türkiye Suriye Irak'ı Araban yani Arabiyan geçkan. Bele. Bu devlet ama tüne bu. Kat diroki da yani nabdarat diroki da peda ka devlete ke kurda tüne bu. Bunu karın devleti avakan. Devlet tüne bu. Hun Kur'an'ı devleti nine. Hun devlet kar nine. Bele. Yani Cemal Gürsel Hunza'nın yani peşkotuna Muhammed Şerif Fırat Varto illeri ve çevre bölgelerin tarihi tarihte Kürt olmamıştı, devleti de olmuştu. Kimdi? Kimde bunu diyorsa yüzüne tükürün. Ama pankarta yüzüne tükürün. Yani tukne riyona ama ki nüvisi bun. Darda kırı ne kari برو ماما کدیچی لورا دارda kırbuna vafşa bir dengir Fırat خود dugu bu pankartı gördüğümde yani kengeme ev pankarta değil başıcı Kürdbun ama hatta birame abavim kalu bavim hatta birame yani tükürün yüzüne baba ve orada sonra diyeceksin ki Kürtlerin devleti yoktur devlet istemediler zaten kuramıyorlar diloki nehri diloka nezin nezik yani pır kurudur nine. Yani 1800 şeşu verda. Şeşu verda libesi yani Pırrani 1800 siyada derpas kiriyor. Yani 1800 siyada ders bekliyor. Ama da Kur Muhammed Paşa dveki ava sarvakh mi bu zede yani ravandici. Ari Kur Muhammed Paşa'yı kurdu verecek. روازه با جار جاران تاریخ میسیونه که ورد ده مریا مری نزانه که او میسیونی نه لبلی گوتنا تاریخی دکه کور محمد پاشا ورکر چاکر همو بگواتی یعنی بگواتی باشوری حسابه جم بگواتی باشیر بابا نظام میراتیا و بکتیا بله میراتیا کش کما قرکرن و اکرن yani سرکرد hatta izdici kırkırın yani dikkat devlete geçecek ama mina çiyasani ama mina moda ki kange Bismarck bu Almanya despeker kange İtalya'da av ki bu mübirakır yeki İtalya bu yek buna av yekitiya İtalya hasta oji bu ya devlet çekir ya ama avakır hatta yani hat Osmani ve Acaman Osmani ve Acaman peşavi girtin servida girtin ne hiçtin ki devlet hiç avakır zaten tekçü hatta beni tekçüne isabecim başıç idam kır ama ya yadını malbada Bedirxaniya sabecim hanedanım Bedirxaniya Bedirxan dün numune peşovi hebun numunek Qaval Ali Muhammed Ali Paşa ye Mısri asliyiz kurdat nizanım ye Mısri yani devleta Mısır avakır beni bejin beni khani eke bu Osmaniye bu lebeli devleta Mısır Mehmet Ali Paşa avakır. Namuzca yani akadini numune edini ya iyi çar bu yani numune çare eki Rusya'yı bu. Nehir ki çare Rusya'yı bejin kaşta çedike. Filoya kaşta çedike. Nehir ki kari Mehmet Ali Paşa İbrahim Paşa kaşta çöte evaki bedari eki da dare Lübnan'da da kaşti pezin çedike hatta ber İstanbul'u nizamak İstanbul da desüda dertke o Bedirxan bek nehri ve Osmani cihidi Osmani şunda diçen yani çabecim başvarı diçen
پاشوارود için bu az devleti ki avakın. Tani xusari xu avana kır. Hamu mirmirani yani mirin yani Kürdistan'ı yani Taybet mirin Kürdistan'a Bakur. Jehek geriye hatta Serhadi ye Qarsi. Avcı Qasım ekor bu. Qasım bek bu nizam ki bu hara şevra Xudani ku baba ami tevili hevde devlete Xuday. Bu devlet emeravne serfe. Pırsak kırnayak pırsak Xudaya kutun. Li bu az hendgazım Ahmed'i çekim, Ahmed'i kariye çekim. Ahmed'i çekirin. Eki da benim deryaça vani da kaş çekirin. Böyle. Yani İskenderun'un dikir ki kaş çeker. Li deryaça vani de gotu derya eke. Neyse rabu serhildan dani çu. De viçayıcı bir demici Osmanlı yani Osmanlı devleti Roma Reş savcına. Devleti Roma Reş o devlet İngiliz değişti. Hatta devlet İngiliz yani bedel ki dubare xubar. Hani komplo division ya bedel ki dubare peşoyu çağırtı yani peşe hamutuştan akır. Çek dare yani alikariya lojistik ekir o çek da ki Nesturya go paceyden ne ki yani onların paçiye vergi yani paceyden ne Bedirxan Bey on paceyden am peştevat sakının ona ki pacey ne da Bedirxan Bey şu düzani yani leşkeri Xuşan o ona kırkırına o gönde tiyari meyari falan filan tiyari derece tiyare gönde var yani şerna kırk nobi derket ama milleti bejin eka milleti xaçperasta dokuje yani o İngiliz servandahat velatı devleti Avrupa'yı servandahat pişta xudana pişta Osmanlıcı da demajı ekiye Amerika'ya bu şerri Kırım'ya bu ekbere doç bejin dorpeça Rusya'yı ورجع أوج بندستيكات تدرك دوباره أو حيلة خردايا كيجي كم ناون يه دولتي أو چونه أكا إزدان شهر ديساجي نكارون بيكا زفت وانا بگرن بيكا وانا بگرن شو أكرن شو جو إزدان شهر براز جبي بو جو إزدان شهر و أمي تتكنا باك مير يعني أمي مير أمي أكي أوتونوميوش بدنته تابع ببي يعني مريم أي تايبات وجاميري أي تايبات تو تک بکه تو جدا بوه وقت لدش خالق تکوشه او مسئله که خونی جناب در آن هبو او تشتک دنیه یعنی او تشتک گریه زیده سروی دناسک ایده با اصا چو او پاشیز اجدان شرجی چو هاوش بید هاوش و دولت قدنی yani Bedirxan heger çe biya Bedirxan vaki prensi videmi yani vaki emiri prensi Moskova'yı bu yani despekra Jibotani yani Jibotani despekra devleta Kurdaya berfere lap para çünkü ber se hududane sinorane yani sinora yani bejen doviçay Osmanlı ise sinorta ne bu Harakaya yani Kürdistan'a başvuru Kürdistan'a rojalat ya demek ki Kürdistan rojava ya o Kürdistan'a bakurca bu ya yani Hager ya zeft bekliyor, hager ser bekliyor. بله أنا أمشي وخدي الدولة جارجان از اکتیم یادم وقت تو سرگون کری یا اک لو جامعه بدرخان بک چما چوی اکی یونانستانی مرچه ولات ایالت که جريت خیلی گریتی چوجی که دنیش سرگون بو چو گریتی اما چوبونا گریتی که bu oraya ona Türk'e Yunaniyan hep de kısık şu nöber ona bimine. Dikidini Yanya Manya teşekkür şu Balkan yani. Bu hatta şu Balkan'ı tozra beçiyor Avustralya.
Çünkü Avustralya tuzani sürgünü İngiliz yani sürgünü İngiliz mahkum تبلوي بون بله İngiliz İngiliz çüle vura abakı. Hatta tüccarı da vura bir Avustralya. Avuç kanu hanak tişte gidiniye. وسجا أواج صار تيك شو بله يعني بيشويش قرتن لي أكو چارچوا أكي چارچوا دولت أكي مرا عيام يعني چابجم زلال داريني بو يا بدرخان بيجي يا أكي بيش زلال نيبو يا أكي يا پاشای کور جوراتين اكي او بيرمناني كي رابون انا جوراتين جم اكي با عبيد الله نهري بله نهري يعني مالبضة نهري حميان لبالي عبيد الله نهري مكا يعني بيشي رابو او مثلا يعني كل يوان ارمنيان او تشتكي الدنيا لبالي سرد تشتا رابو يعني خود چل نظام چند گندوی هبون يعني آقا بوشی بله آقا که فودال بود که لبری کنفرانس چکر يعني جارا پیشین نابگه میران کرده دا کنفرانس کردستانی کردان چه کردانی يعني جوی برفره چکر اوا یک یدینی يعني تکلیه دیپلوماسی کرد ورا اكي خمريو خشاند ورا شاند اواجي يكشي درسا اكي جهلتا درسا اكي جدارخست تكجونا بدر خانية وإيدنا بله خانياتي كو از نايم دزگاها وحيلاي خودا يكي عثمانيا رومو انگلیزا کرنا دجمن و پاشجی بری هفدان و بری هفدان جوان شهر کرن انگلیز ناف دا درباز بو درکت و یه مجی چو بنی کری از سوار ناکم یا تکلیخ اکا رادانی يعني فلارا يعني ارمنيان رادانی نستورگان راجت تشتكين اگوه بلی يعني آلیه اکی دا دیجا که وانا مریه اوروپایی نه دوه سوید دسوه اوانا دولته که داین دیجی مجی بسکنه لیبالی ویگاوی هم نکارن تکرنه وی دزگاه های که یعنی درک دوباره انگلیس yani. تشتى که هون نزانن دوه که هون نزانن تزانی مولانا خالد بغدادی هیا او بله اره نقشی يعني بيزن شيخ نقشان شيخ گرنگی يعني خيش شيخ گوره اره چل يعني سی خلیفه وی هبون بو کردستان یکربون يعني تخصیص کربون يعني لی چند خلیفه جی بو اکی بو چچنستانی و اکی قفقاز چه کربون دوی چاقی شیخ شامیل موریدی وی بو يعني مريد اكي بوش خليفه شيخ عبيد الله ده همو بدمك وده سبيكر يعني الشعر اعلان كر پر مريد نابجن بحزاران دوك حزاران يعني اكتنه يجمر بالدست مداتنه بحزاران مريد الشيخ شاميل هاتنا على كارياتي شيخ عبيد الله ويدمي روسيا جي لبتي باو ويا شعب خجدانية ساركي قوقاسي دبك قوقاسي اوانا بين على كاريوي ورج قوقاسي اوانا جاك بكن سرقداني تشيكن داوي شاغي ورس انجليز واك رومو ياخشي دست خيرنا دست هذا يه پر اكتيف بون يعني يه لابوجير بون عثماني يعني روبو و عجم بيكو اكي ناني شيخ عبيد الله ناني شكر عبد الحميد رجاو شان كو
تو گازی ویا که برابر و میوانی ده دا او مشکلات کمه های یعنی عثمانی بیجن اونا اکه بسلمان ناخشین سنین فلان اونا یعنی دولت که باشن هاو دوزانن وار نینه یعنی شغل سیاستی پر جدای ده شغل بیجن اولی و دینی این تشتکه سیاست تشتکه دهنه دولت دینی استثمار جدی کن بو اکی بو بیجن آلمانجی خو بو یا شو جم عبدالحمید گوت میوانی و استقب برنادم اکی رجا بیجن خالیچه سور واجی اکرش پیشوازی که پیشواز چو خالیچه سور واجی تو میوانی گران یعنی برزی و پرگلنگی سربلندی تو استقب ناهیلم yani mesela nahil neyiştin hakini bu neyiştin arayüzü hürmetini bu neyiştin hakini bu bu sadece tek şu ölçü sadece pır eknekim yani başıcı dema cumhuriyeti de demenire İngiliz yani peşiya beriya cumhuriyeti ve hema paşa sadece paşa şerri cihani بیشن اول همو دیپلمات انگلیس بنیره یعنی اکی وانا نویسی وانا بلگه دکومنت وانا بله دکومنت بلگه واری وانا همو تشت چی نیری بنیره قد جاره که بجاران خیلی او نوال موال اونا نوال چیه یعنی او یوز باشی خیلی بیاتش پرساوی زیده در باز نه یعنی بو دنیری قد روزی که برایجا نگوتنه امی دولت کرده آواک بو ویا آوا دره yani یک دویجین والا انگلیزلere sırtını dayadı ama dere yani peş tahtaya İngiliz ama dere çünkü boku İngiliz بتكليو خما اكي بعشيرة جافان حتى او سروكا بجن عشيرة جافان تكليو خونا برسا اكي دابو جافان يعني عشيرة جاف 4 مليون هنا كو امي اوتونومي بده بسكنه هيدي امي هنا بركوچك يعني بچك امي هنا بركوچك وانا قبول كر وانا خوشنده کرد لی شیخ محمود برزنجی نمر ناگو از اکه دغازم از حکمداری کردستانی دغازم اعلان شده بو یا انگلیز ها اون دولت دغازم اون اوتونومی دغازم جداتی و دجمنتی کره بین اکی نابرا عشیره جف و چند عشیری دینی و نابرا شیخ محمود برزنجی و مسلو افندیجی اکر تو زنی اکر که فرمانبر چرکس بو ناوی ازدمیر بگ هبو یا شاید گو آنتی امپریالیزم تنه بو خاپاندن هبو یا اونا ورده کشاندن اکیجی ورده کشان mesela peşa ekici gırtın peşa Barzanji o yani teora ya peşa Barzanji gırtın mele Mustafa peşa ekici gırtın mahabbatıcı gırtın li bedemak cumhuriyeti da benere cumhuriyeti hamu deri bedemak katlu yani bej kumqırın kır, xalas kır, difn kır aka mesela dersin yani ya davi. Desti kavit ekidini. Parçidini u devlet edini. Mısri ek vedve, radyo vedve bu Kurdi yani beşa Kurdiye, radyo Kurdi beşa Kurdiye. Çun ekir, vura şekat kırın, gazını ekırın. Ve bir Kerkuk'e ये एके otonomi bine Kerkük'e otonomi ke taybet bendi şu vura akır yani şu cem Abdülselam Arif ne Abdülselam şu bu hangi Arif Abdülselam yani sarık ki şu gotun ne di hangi çıkırı ake hoşatım istihbaratı şandın
چو ورا گلک تزانی بوندک اکرن تقینیک چه کرن بو ملا مسافه بارزنی ورا شهر کرن ورا جسد درباز بچو چو نجام صدام بو اوتونومی گوتی نغازن و کنگره دبه روانه ارمنستانی سابجم بدما سوویت کنفرانس شده کنگره کرد او ناوی کلیل کاد مویل کاد بوتانیک به کردی نویسینه کردی کوس کردی کلو کردستانی کو نظام چی او یا یعنی همو دولتان حیا ایروجی دیساج حیا ایروجی به دل و جان کسی که یعنی قد دولتی که نیش که کرد خود دولت خود سری خواه شغل بکن دولت خواه کن یعنی اما اسرائیل نومان داره از بیشتر چون حتی از ایرانی نکی بجیم از چون کنفرانس دا پروفسور که بود بیرکک بود یعنی جنک بود بله یه دنیج ندا کی بود دوی دمی موان رج خبر دا مکرش خبر دا یا اسرائیلی یعنی تراک اسرائیلی خبر دا پروفسور بود مگو چه دویجنو نه بود دولت هم حوال هوگری ترکیه هم نکارن قطعک نک هم نکارن قطعک اوتونومی دغازه بازد هم جدیسا قارشون آره دم در بازده و بیشن شرط جی در بازده و حکم جی در بازده و تینه گهراندنی او تشتکی دنی یلی بله یعنی حتی ایرو به دل و جان کسی که به دولت کردان خواست یک یعنی ترس اویا چی بیه ترس اویا چیه اوا یعنی قلوبیه پیش یوان گرتنه اوا یک تیمی اکادنی یعنی بیجم بشادنی اوا با کرده اصلا بیجم حتی ایرو مثلا رفراندوم داشت عینی تشتو رفراندوم داشت zaten yani توش دکاری بیجم منویسی بو رفراندوم داشت دیساس پرساخ کرده یک سروانده کرده دوچبریا دورپیچی اکیجی کرده yani aboriye kirin dorpeci aboriye kirin leşkeri kirin diplomasiye kirin nazarçı kirin hatta iroja diye zahmete hatta iroja yani o amaki ona dikşine yani bu veya yani kas ne kara bejeki am eknekin yani devlet akı em ne karın avakın bu em dağazet ezna yani gelime dağazet ki dağazet siyaset medar est o em siyaset medarnine nem bejim revşen birin em bedelu can teşeki dağazet le yani ya siyaset medar ona dağazet le beli ne karın ekbekin yani ne karın hukmi xu bersakı derbaz bikin ama yani deni çirkeki ısla levutiye ama ya deni gerekem tabi bersak bineyek bersak bineyek yani بدلو جان ملخ بده ملخ هفته ناف خدا هم نکن براکوجی تشهایا نکن yani همو یاران دویج ما ناویجم یک پاکش یک دنی لوت yani وی علی دا yani اگر لوتان نه هم گشک لوتینه کیماسی هیا کیماسی و گشک کداجه هیا gerek ama koyun. Am ne vecin ki ama حزب فلانی او حزب فلان کسی او پارتی فلان کسی ama ne vecin. Gerek بیج ملت کرد گلی کرد چون am روشنی yani ekame kurda. Bizim pusulame reberame گلی کرد چه دوازه چه دیگه مجبور بکن. ماموستا ده قیمه مایه ام ورن بلگاد دیا. بلگاد دیا البته دیجم. Belgrad diyor da peda ne kadar hadibejin ki bir de Sykes Picot hani başya şehir cihani awal Sykes Picot harita var ekran nakşe ki harita çeker bu cedvel da yani ekran işte ava Araplar ava Türkler ava nizam falan kasira Kurdlar işte ne hani güzel dövecin yani yani gotuna kadeni he diyeceksin ki valla sevr Lozan'e başladı, evci tişeki başladı yine. Şimdi Sevr Lozan'e başladı. Bu Sevr çida dedamet zani Ahmet yani Kerkuk, Musul, Ahmet. Rojlat ne bu? Rojavaş ne bu? O Serhat ne bu? Serhat ne bu dedi. Yani valla değil.
ولاتی بتجتنا كل شيء كذا يعني ولاتي ما تنا ولا يعني أو بو يا دوجين أو مسألة أو نينة مسألة يعني جسارة دسالة حزار حيشتي وشن دا حشد وشلدا حشد بله حشد وشلدا بله پالمرستون هيا پالمرستون بري سروك وزير بو لبلي وزير اكي بو دركي بو الدربه بو اي دربه بو دركي بو او داوي چاقي دا يعني بس 1840 دا گو بابو اما دولت عرب دکاره که دولت کی چیکن خوالالی به همه داشتی پاشا زانه چیه کنه اونا دکارن دولت کی چیکن اونا رابن روی نه اونا اسیانکارن او اطاعت کارنین بیعت کارنین گرک هم دولت جهود چیکن جهودا چیکن یعنی یهودیا یا جفودا چیکن اونا دولت کی اوا برابر وانا بسکنه یکی به خدمت آمده بسکنه پالمرستون یکی ساکنینه ها یکی آسانینه یکی لب کرنگه یک بهتر بود یعنی علی سیاست دیپلماسی ده بهتر یعنی دیپلماسی تو بجه به قرطی چه بجه دیپلماسی برجواندری منفعت هیا دیپلماسی اما ده شرک جهانی دابو بریا سایکس پیکو 70 yani 1970 سایکس پیکو بریاوی بالفور yani وزیر دیسا درکی دربایی انگلیس وعدك دا جوفودان جو فلسطيني هنا أبي دولتك ورا تشيكن أواكن نظام تشيكن أو وعدو يبو وعد دايكي روتشيلد يعني خداني بانكانة خداني يعني اللورد ودولة بنتي كي مزنة يعني برسوي دربات و باشيش إنجليز لدما كنت سر كده قرتن سر يعني عثماني بيجن دفعنا بربا أناضولي فلسطين يعني أردن فلسطين سوريا العراق دستي وانداما دوي چاوجي أكرم وي چاوجي هيدي گوري بلان آخو جهود أوروباي شاندنه اكي يعني بكشت آوان بريه دنيا و شاندنه اكي دوروجي بو واناجي چا بيجم باجار چيكرن گند آوا کرن يعني انگلیزی آواکر لبلی دولمندی جفودان يعني لأمریکایی لأوروپایی اونا خاتم پردانی چادنه چندینه فلان اونا دان اونا خنجی ویا جفود خوشی یکیتین لیوی هنه لیوی بیرکاری یکیتین لیوی او اکرن بیجن پیکانین بو خدمت اکی انگلیس و به لشکری انگلیس و به همبری آلمانیا و به همبری عثمانی اونا شهر کردن صابیجم اوا یک آدنی جی سالوبی وانا جهبو یکشی خوشی یعنی ریخستنی وانا زیده هبو یعنی ریخستنی یک چکداری هبو ریخستنی دیپلماسی هبو ریخستنی قاچاقچی هبو یعنی چند هزار نظام چک او یعنی تفنگ دوه بیجن گله دوه مهمات عسکری بله مهمات عسکری هم بیجن مهمات لشکری جو اروپای چند کشتا با آنین عرباش کرد بینن یوانا اکرن یوانا سابوتاج کرن ریوان برین اونا اصلا غرقین چون یعنی از اونا بو پلانا خو هدی چیکن وقت خو کشاندن دیسا انگلیس گو گرک یعنی دولتک لازمه پیوستیه بورا انگلیس دیسا یا یکتیا ملتان را چو لوبی کرد کلیسی دا خبر دا هنک اقناع کرن چند دولتی بسلمان چند دولتی آفریقی فلان قبول ندکرده که یعنی دولت اسرائیل هنک پردانی هنک تهدید کردن هنک بجن چاده شودار و گزیر یعنی سیاست شودار و گزیران
دولت ها آوانه جو عاقل بود نمی‌دونی نم خورش چه بود آوانه جو عاقل یعنی سیونیست اونجا یعنی اسرائیلی که هم عاقل بود زانه بود پیشیه دا یعنی بریه دا دولت کنده حالا لی بنیره یعنی مثلا روشن بیره که خنجی احمد خانی بریا که یعنی بریا بیجم از سال 1900 کسی که ندو برای احمد خانی کس یعنی تن احمد خانی کسی که ندو هم دولت هم مگرک چه یعنی بیشتر فلسفه دولتی سیاست دولتی چیه روشن بیره که مقد کسی که نمیشه اونا یعنی بویا یعنی پلان واجی هم فکر واجی هم رای رامان واجی واجی که ما سیامه استاد بیشتر بوار چه کردن ایروج تسکنه یعنی اما نمونه که یعنی دو بلگی رو من بلگه دو گوتار نویسیم دو بشه گوتار اکی نویسیم سارا آرهانسون آرسون سارا یک کچا جهودانه شبکه که بیشن تورک جاسوسی چی که چل و چارس نابرا چل کس و چارست کس پیدا هنه آنا فلسطین سکنینه bu İngiliz xaritine casusi kerdine resmen hava tiştekine fermiye tiştek dizinine eşkere bu eki İngiliz xaritine İngilizi eka xo persaxı kiriye gotiye hun her ek çekin emi alikariye var avra dikkatine böyle yani لسر داخیانی یا جی پیمانا بالفور جوی دا دست پیکری حتی که دولت چه بود پیدا دانه قط یعنی پیدا حتی که دولت پیکانی و ای کرده جی سری و حتی انها انگلیزی و دولت اندل دجوینه که ما فیچران سیافت تایم بکن به پیمانا به داخیانی و به لحف کرنا و نظانم چه وکو صدابات و وکو لوزان و وکو نظانم همه او کرنه حتی رفراندوم جی دیسا رولکی مزن ده او که انگلیزا دیسا تیده هبو که رفراندوم yani پوش کرمه ek lazımه yani pevüstiye siyaset madari jir siyaset madari ba akıl siyaset madari bejin yani servakt lazım az var duyacağım بله ماموست انزانم کاپرس مرسنه حواله رجیه کاپرس مرسنه وقت تشنانی اکرانه نه پرستنه نه demek pırstına ben zedarnine lezzeti yani bazı pırsa buna mamusta pırstına ne bejim cara hadisa bale cara hadisa malata var le hem dizanın ku devletin qarrasa İngilizce bigir hatta Alman ve Fransız ve nizanım çiz seri ve hatta ha her ledij devleta Kürt bune و دحمی پیمان داجی ماف ندانه جبو کرد ببن دولت کی خواهی اداره بکن و خواهی بکن او جی هلبت سببی هنه سیاست و دیپلماسی جی برجواندیه هر کس برجواندیه خواهد پارزه لیکرد نکارم برجواندیه خواهد پارزه یا جا قصاش دستی وانته ام هیوید کن که سیاست مداره ما پارتی و ریخستنین ما ایکو دولت خوازن ما بکار بن لحف بکن به هفرا بنگه ها دامزراندنا دولت کی سر بخوا پیش روزی دا داینن و بله جرام گلکس پاس تدکن و جناب تدکن و هیوید کم کم به برنامه کی دنداج دیسا ورم با هف امی مجرا بین جردن باخن و سپاس حوالی خوی رجیت کم حتی انها پشت موا نزدیکی ساعتک یا زحمت یا مدکشینن و هر واس گلک سپاسی بینر یا تماشاوان چارپل مدیات که آنها اول ساعتک یا نزدیکی ساعتک یا کتاری مدکن و هم تفجوان تورد بجم مال و آوا و ببینن دخیر و خوشیه دا حتی برنامه کی دن خاطره و